पाउसे दे युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी बीजेपी मणिपुर की अनुब प्रेसिडेंट हापनबा संबित पत्रासु लाकदौरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस टिकेंद्रन लैखिद्रबा मतुंगदा हांगदुना लैरिबा फम्मसी अथुबदा मेंशननबगिदमक अनुब प्रेसिडेंट खन्ननबगिदमक सेंटर की लुसिंगबसना स्टेट असिगी लुसिंगबसिगी मत लौबा लेपतना लागले ngarang north east in charge ajoy jamwal guwahati dagi imphal da laklamlaga chief minister n biren singh ka unaramlaga ngasi amuk chatkhre thasigi kun phawbagi manungda bjp manipur in charge sabit patrasu amuk manipur da lakadore ajoy jamwal na dong makhak leramlaga ngasi nongthil imphal thadokhi bane charaga sida bjp ki manipur in charge sabit patrasu tha asigi kun phawbagi manungda lakadore haire साबित पत्रादी नोंगमन निनी रोप लाइथादुना स्टेट असिगी पार्टी की ओइपा थबक थौदांग सिंग यंगसिलमगने लोइनाना हांगदुना लैरिबा प्रेसिडेंट फम मेंशननबा अरोइबु ओइना रिपोर्ट अमा लौखिगने हाइरे माग बीजेपी मणिपुर प्रदेश के एजुकेटिव मिफम जुन कुनिथोइदा सेमी वर्चुअल मिफम पांगथोकदोरिबा असिदा सरुक याराबा याय लोइनाना मिफम असि सेमी वर्चुअल ओइना बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना दिल्ली दगी सरुक यादुना आउदोकदोरि हाइरिबा मिफम असि पांगथोक चाउथोना पांगथोकत्रबसु मरु ओइबा स्टेट की लीडर सिंह सरुक यागदोरे माखा तरकप अतोप पाव अमदना जिरीबाम रेलवे स्टेशन द मणिपुर की यूरिया बैग लिसिंग कया मपु पांदबगुम नongkhang chaiduna Leire Imphal dana Loumisingna Bag अमद Lupa चारुक यांखैदगिना चाटेट फावबद piduna Leinari सही खुदिंगी कुमगी नोंग लाक्तुना लौरोक पंथा हेक जौरकपगा वाथोक ओइदुना तलाक्लिबा Loumisingna सिन्नगदबा हारसिंगे मनुंग दमरु ओरिबा यूरिया मतम चाना फंगदबा अमसुंग ममल तांगना लैबगी थौदोकसिंग अदु हंदक सहीदसु थोकपा हौरकलिंगे चरकता मणिपुर पुंबगी ओइना पुसिलगदबा यूरिया बैग कया जिरीबाम रेलवे स्टेशन द मपु पांदबगुम nongkhang chaiduna Leire जिरीबाम रेलवे स्टेशन की लैमाइद पैदुना थमलगा तारपोलिन मसा मसा खराना थुंगदनमदा गुप्तुन थंबदगे मफम अदुदसु नोंग चिफेट चिफेट सुसिलकपदगे सिन्नबा यातना पुलप मांगबगी फिबमदा पैदुना थमलगलिबा यूरिया बैग सिंग अदु मेट्रिक टन लिसिंग तरागनि पान चतरेट हुंफुरोंगिने हाइरे असम की फर्टिलाइजर कंपनी दगी महौसागुमना मणिपुर की ओइना सही अम्बिगे कोटा द मैन्युफैक्चरर कंपनी ने पिरकदबा अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट चिंगलुगदब कोटा से मेट्रिक टन कुल्लोमने हाउजिक फावबदा चिंचलकलिबसिंग असिना कुमसी सही की ओइना पुन्ना ट्रिप तरेट लक चिंगदबदा अनिदा खक्तमक चिंगलिबने मखादाना चिंगदब ट्रिप मंगारक वालिबने अदुबो ट्रिप अनि खक्तमक चिंगबा हौरकलबसु मणिपुर की लौमिसिंगना सिन्नगदबा यूरिया सिंग असि पुसिलकलगा थंफम लैतबदगी जिरीबाम की रेलवे स्टेशन द पत्तुना थमजिलकपनि आइरे जिरीबाम रेलवे स्टेशन द नुमित खरनी की ममांगदगी पैदुना थमलकलिबा यूरिया बैग सिंग असिगी मतंगदा मणिपुर की एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दगी फंगबा पावगी लिखुन अमना हाउजिकी ओइबा रबी क्रॉप की ओइना मणिपुर की लौमिसिंगना मथौ तारिबा सिन्नगदबा यूरिया की चांग असि टन 2,240 कुमजा 2,213 की अरोइबा सरुक्तगी हाना स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट मापल खक्तम लेरंबा अदु हाउजिति पुना डिस्ट्रिक्ट 13 सुरबने मरम असिना मणिपुर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट पुनमकी एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ अममम थंबी बगल होइनाना डिस्ट्रिक्ट सिंग अदुगी लौमिसिंगदी मथौ ताबा हारगी मसिंग थंबा चनबा गोडाउन अममसु थंबीगदबने आइरे अदु हाउजिंगमकी ओइना एग्रीकल्चर गोडाउन लैरिबसि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना लमफेल खक्तने अदुगा इम्फाल ईस्ट थौबाल अमदि सुचानपुर की ओइना दी एग्रीकल्चर गोडाउन सिंग साखतपगी थबक चथारिबने मपुंग फाना लोइसिंदुना खुदक्तगी हाउजिंग थंबा याबगी फिबम लैत्रिबने डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता एग्रीकल्चर ऑफिसर मसिंग सुना लैतबगी मथक्ता मणिपुर की अपुनब डिस्ट्रिक्ट 13 की मनुंगदा 12 की हौजिक फावबा एग्रीकल्चर गोडाउन लैत्रि हाइरे अवांग नोंगपुक्ता कोविड-19 वेरिएंट सिंग के जीनोम सिंग खंगतोकदबा साइंटिस्ट सिंगना थिजिनगदौरे रिसर्च इंस्टीट्यूट अहुमना अवांग नोंगपुक इंडिया द लैरिबा SARS-CoV-2 वायरस वेरिएंट सिंग के जीनोम खंगतोकनबा थिजिनगदौरे इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कलोटियम इंसाक कोक डाटाबेस की मतुंगिने इंडिया पुंबगी SARS-CoV-2 जीनोम सिंग की मरक्तगी चादा 0.71 खक्तम अवांगनोंगपुक इंडिया दगी लाकपा सैंपल सिंग द यावे मसिना लमदम मसिदा जीनोम सर्वेलेंस द करिगुंबा अवाटपा खरा लैरे ताकले लमदम मसिदगी लाकपा कोविड-19 की सैंपल सिंग सीक्वेंसिंग तौबगी थबक पाइखत जरबसु इंसा को की मखादा मपुंग ओइबा थौरांगदी पाइखत पलैत्रे CSIRNEIST Council of Scientific and Industrial Research Northeast Institute of Science and Technology Jorhatna IBSD Institute of Biodiversity and Sustainable Development Imphal amasung ICM or Regional Medical Research Center NA Dibrugarhna handakta pau phaunaduna SARS-CoV-2 gi henna mapung phaba genome sequencing ki thabak paikhanarba khanakre
Masi awang nongpok lamdamda leiriba sandokliba SARS-CoV-2 variant sing thijenaba amasung yengchinana bi khongthang amari aina NEISD ki official amana phangdokhe COVID-19 vaccine side effect study tawba government ki panel na thijenbada vaccination da yamna sathina allergic oiba anaphylaxis na maram oiraga misibagi thodok leibak asigi Ahanba na confirm tawkhre COVID-19 vaccination pangthokpada yamna serious oiba EFI adverse event following immunization case 31 panel asina thengna khibagi manungda sayum phugani panchuban upa ama vaccine kaplaba matungda anaphylaxis jamna khudong thingai oiba allergic na marmoraga sahi isigi march ni panta seke thawdogaduna COVID-19 vaccination ga mari leina khwaidagi ihanan oina anaphylaxis na siba thawdogai madon maram oiraga vaccine kaplaba matungda center aduda minute control lehenna bapaktak pi khirabasu anaphylactic reaction asi ariba matam masida thoge maramaduna khudong thiba thoktana bagidabak amasung mathautaba treatment pinana bagida matam asida kopsen chenaba mathautai ana national AEFI committee ki chairperson Dr. NK Arora na aike Mizoram da changjapam logduna leiriba refugees singidamak ahianba senpham sing laingak na kai thoktuna thamle CM Myanmar da military junta lakhra matung security force ki ahianba thong sing khang bangam dabadagi Mizoram da changjapam logduna leiriba Myanmar refugees sing da tengbang pina da bigida Mizoram government na ahianba senpham sing kai thoktuna thamle ana state asigi minister Zoram Thangana ngasi phangdokre Central Young Mizo Association ki lusing basing ka pangthokiba interaction program amada minister Zoram Thangana wafam basi phangthokiba galoinana laingak na Myanmar refugees sing ki damak kai thoktuna thamkraba senpham sing athu matam da thatorak lagane Mioi minungsi yenglaga Mizoram da changjarakliba Myanmar national khudingmak taram no okane amadi mahaki laingak na makoida pangba yaba mateng pangane February thadagi hauraga military na chatharki bamiot minai khangbangam dabadagi Mizoram jauna indagi state singda Myanmar national sinsensilaktuna changjapam lawduna leire Azodia da moksana bamapandagi donation tharakba khudong chanaba FCRA account apply tawkhre Azodia da moksabagi thabak thorom sing yangsiliba Indo Islamic Cultural Foundation IICF na Delhi leiba State Bank of India SBI da Foreign Contribution Regulation Act FCRA account hangba janaba application ama submit tawkhre application approve tawrabadi account hangba galoitena area adoda thamgadoriba bed sahungi hostel amusu jawna project atu mapandagi funding thadarakpa yaragane IICF na project asiga mari leinaba crowdfunding tawroi tawgumsung masak khangba donor singdagi fund khongane makha tarakpa atopa pau amadana Angang mari Nanthokkhre Assam ki Zorat district ki Choradhara area dlaiba Angang singi rescue home amadagi Angang mari chentoki badage state asigi police station Khudingmak Mikup nahum singna Leikhre children home adu Nagaon da leiba NGO Sankar Madhav Christi Vikas Kendra na chalaibane investigating officer Padmadhar Kalitana phongdorakpada home dagi chentokhriba Angang sing adu Nupa masa ngaktane mahoi haukiba Nomaijingda mallaba hongi thongnau ki drill lauthoklaga chenke bane Angangani na sahi tara amasung anina sahi tara kani thoi amasung tara gom toi sure aire Janems ki doctor amasung nurse ani janaba purakre thasi ki tara ki namidang da Janems ki covid water nurse ama phuki ba thoktu adu ki matang da January ba doctor amasung nurse ani ki marakta janaba purakre aire presna phangba pauna hai thoktu adu ki matang da January ba doctor amadi victim waribe nurse ani ki imung manung ki halaman singi marakta wari watai sanaduna janaba puraklaba matung Ngarang Janems ki director ki office ta nakal animak halaman jauna laktuna bunda wari sanaki maduda nakal animak ki marakta karigumba saunaba masung noaina daba amata thamnadana haiba amatu oina janaba purakhibane thawdogadu ga mari leinana suspend tawkraba contract basis ta leiriba MO Dr. Bonson ki suspend di aujik phaba oina andok palaitre aire nongmai paiba singna sel munkhre ngasi nongthil pung ahum lom tarakpada Jiribam district kalonaba Phairjol district ki marung chaliba Soto Bekra ki Thailand thang bazar da lainga kasu tawnabani chingnaba UG group amagi AK47 amade M16 na singba paiba Mioi taruk jeep cruiser amada laklaga mafam adu dukan phamleba mioisingdagi nongmei chindolda lau khongduna sel kya munduna pukhre aire makha tarakpa atoba pau amadana farmhouse da party tourmba Mioi hupugad mathoi covid ki kanglon sing thugaibagi phakre Noida police na Nupi tara mga yaona Mioi humpuga mathoi COVID-19 laksinana ba chanaliba athing basing thugaiduna farmhouse amada party tawrambagi dam phakre
ऑफिसर न फोंदोरकपदा नोंमाई चिंग की नुमिदांग अथेंगबदा एक्सप्रेस वे पुलिस स्टेशन कोनबा सेक्टर 395 दा लेबा प्रॉपर्टी अमदा रेड चथबदा मियोइसिंग अदु फाखिबने अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगि मरोइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी येंबिरिबो पुनमक पथागा सरी चैनल असिना तुमदा कानराबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमकबो अमुखाना थागाचरी